Martín Torres, Jupaja, secretario de Justicia, Ayucamawa, provincia Murillo, municipio Mecapaca, Uxatwa por Anihuaraque, Avergilata Martín, Camisaki, un Hayaya, Walik por Anihuayta hermano. Hayaya, hermano, Jumaro Hayaya, Taptawa, y Camaraque, Conteja, Radio San Gabriel, Managa Cato Apgesta, Nanacat Aron Eñataque, Wale Hayaya, Taptawa, Nanak Tojeta, Waliki, periodista. Waliki. Chorona, Hayal Oyama. Waliki, Gilata Martín Torres. Gilata, Conteja, Cato Apgesta, Nanacan Aron Eñataque, Nanacana Aruskip Eñataque. Gilata, acá tanta chaviro en Pitatawa, los 20 provincias. Contejo, ma en la taxawa, que tanta chavir por Tanipana, Taquene, especialmente Huaynanaca, Tabaconaca, Yatecañata, que con esa justicia indígena, con esa justicia ordinaria, con Gams Abnacapje, Ucanak Yatecañataki, Gilata. Entonces, lo que te quiero invitar y Hanancheñataki, acá tanta chavina de la justicia indígena y de la justicia ordinaria, con Gams Abnacapje, kun ham siwastok pobritok upanaga hanwal lori kamirikit aronispa kolkanikit aronispa ayukanak amuit enyatak hilat ukarste amuit enyasarakiwa aka bloquei toqueta. A ver, kun hams bloqueo, a ver, hasta vayam, hasta vayam, Gilata Martín. Gilata, ojalá aspa. Na ook mait apsmaro taki konas arsovina kamist aspa acá bloqueo ha hilatanaka acá bloqueo kun hams apnaka presto ma ubihitar hamagit annakat unhikata sinyane ma ubihitar annaktan ubihanak ma pastora annak kamagit annaka sinyan hilatanaka takema ines amuit anyania wakisha wakisipan loranya han wakisha hani Perhan ubicam anakasinya nit Gilatanaka, acá todo departamento La Paz o yaja departamento na Campacha amuit añane. Maka hanikira kisa abnakaskeja bloqueo na gloraske hiwas por no tasia sipkisto hiwatajo tjeu hilata. Sayu kamau. Uka hila kuna pinan bisarpacha. Chak kuna sucha pach par han walornya ta hilata. Uka visitasinya satake hilatanak kolyakanak. Ukharusti hiwasaj ubiham annakat katastan. Hiwasas tanit amuit ain puerta na hilatanaka kolyakanaka. Amuit hanyania, pienstas hanyania, hanya annakasinya niti. Kamisara hilat ibus lorawa yipi. Chikat aski, chikat hanwal lorawa hanit hilatanak. Kuliakanak, takpas departamento. Hupatak masom absusapana, masom alina glor sapana, echurno hupas respetar aquí sapan. Pero echurno este hupak hachach tokoimone. Hupapacha ma hanwal lorasiwai, hanake aro. Echurno ha hupakan wale komatokos. No, hermanos, hilatanak, kuliakanak, amuit añane. Piensañane con sopajo este guay. Upatek tranquilos baja, quizás paso de parada minas kutisapan hila. Upaje churun ha, hayawayipi, hanwal ha kenagnot así es que amuyataj. Ukam na amuit. Entonces hay oka kasut na ya gesta tajemaines amuit añane, lo mismo. Acá hermano presidente, nuestro vicepresidente, lo mismo. Ahí la tojo pana que kipe hachaituk hanmun harakeh. Hanipi hilat kampung kiri kauhan gitu kana karianap tanya penas kita. Sino so pana que kipe hakenya mon hasmach amuyatah. Ukana amuita hilat kulyakanaka takemainas amuita sian ukatokenakata. Ukaros montua de nuestros hijos, hermano. Wawana kasata. Hichurun wawana kasak sariwa hasta nayas puriwaito. Pero naya purkayat ukasti hanipin na kol gastawaikti. Nia han aukinit.
aunque jaros, ni de familia jaros gastaba. Gracias, uka tiempo mandawatawa, mait atarakipe. Pero hupanagat arhaterik. Panagat arhateri. Hupanagat arhater, hupanagas wali soma. Awawanakas asti, hiwas asti, kunham sobre waitanach. Han arhaterin. Han arhaterin. Hechurun ha kami explotat kamau ihatas nan khilat kuyakanaka. Entonces ayo kata naya aka Radio San Gabriel felicito a contestato abjet ukata. Hechurun ha wana kar cuartelar saranya patekha. Kunas pasaski. Kau kham $1 anak se gastapje. Wawar mantenya patekha. Uka walikit khilat kuyakanaka amuit asep khanyaniya. Piensanya ni kun gamas hiwasan na karwana kasar churanya ukha hupanak kit bolsil asep haspa hay uk amuit kiptanyan hilat kuyakanak wal piensanya ni marana kan wana karcharo ensuyinya ensuitanya hani ukamak kitanya ni te ay cuartelaro sarani mas que gastahay wal hanit hil Yati white akagasto nak misto tapat. Alukat ma chuimah osotu nayaro. Kamis kilan nakahak kam gastaner. Hupan nakat defendireja sarata cheh. Si yate katape kunas servicio militar ukah. Pero hanipe hupan nakat defendenya giter. Hupan nakaha pelea monistoha hilapura au kempio campe. Sobrenom teyon peleas que esto hechorona. Hay uka nakau hanwali gitu kana kau amoy kipan uka take uka tanta chawe ho kichata tak uka nak amoy tanya tak wa nak tukset ukat arasta wan mont khilat au kinakasti choronste respita tate ninkara arasta waskan no ma khilaha au isa iskachata ke wa naka khatas khap tsasin wa nakan au kinaka Sai. Camisa raquiste. Cuando Janes extrañan ma uru sarjañas kamaja arsua que piniñaneo con anacte sobrehuetan y con anacas wakis hanwakis bandhastan ha sapharakis tamay acá hanewalgit acá más pautasir wawanaka ukda amuit ilat. Waliki. Gilata Martín Torres, provincia Morillo, municipio Mecapaca, Jupaja, secretario de Justicia, Hayucamau. Gilata Martín, waliki humah por aniwaita o kam arstawait amuit awinaxa, pachas maki wairaki a ver tuktayetaki kunar una campisa tuktayan. Waliki Gilata los pagaras que quema waskita tamsa. Nayaxa que pintoa aukina caja, tanto justicia tojetza, tanto wawanak tojetza, tanto ya kata panaya. Ukda mait oet gobierno sa amparaba para que panay tak kamista eskiuk yukaste kaukit khilat adult mayoranaka lo mismo ukaha para que pasera kino akatan chawina kunata kamsasas khilat eboja firma wayana chirapakina hichuron kunas pasaski presenta tal más solicitud ukasi los hanwale arona cambio contestan objeto. Entonces, cuando acabo para que paña gilata adultos mayores también por anep jamaya que tate chaviro ni indicaptamos este 4 de marzo, ¿no ve? Avenida 6 de marzo. Avenida 6 de marzo. 31 de enero. 31 de enero. Acá Paxitucuy. Paxitucuya, acá Sipka Logararo. Ukanga tante chasine port aneb hamhilat kuyakanaka impita tap konte hasta ukanaka halan enyatake amuy kip enyatake ukaspa hilata los pagares ma comanta un Gilata Martín, vale.